sambaisano ejini otrin mendik tev시울지 바이나 은걸성 얼로호노긴 토르시 어뜨르불 에젠 볼항니 우기 하일랑 에진이 우긴 도tter 엠드르성 게텍 이티키치베인 빛나 볼항니 우긴 다고 이티키치 볼항니 우긴 다고 엠드락 여스테 바이나 팀에 빛니 이티킬 볼항니 웃구이게 비 볼록 야머치 볼lum치 빠꾸이 바가 빛날 볼항니 우길 담졸치 죽 이티킬릭 결득 바스 빛날 볼항니 우길 어뜨르불 빛니 이티킬 어스득 바가 볼항니 빛된 욱성 함링 아고 가함식득 운첸 기치 유의 개빌 볼항니 욱기치 힐치 볼항니 욱볼 빛니 이티킬 바 엠드랄린 소린간치 운데스 소리 호의 두름 기치 힐치 빛날 볼항니 욱구이 바이벌 욱구이 볼 주 이티킬 때 바이 쳤구이 유럴르르 두름 엠드랄치 백구이 발르나 디모치라스 볼항니 우익 하일득 볼항니 우익 암나사 살갈구이 어뜨르시움구이 동강버뜨치 볼항니 우익 운시치 선수치 소드치 볼항니 우긴다고 유럽대성 엠드랄라 엠드락 발르나 아멘. 어느 때로 볼항니 우긴 아고 가함식 우치 차달린 도가에 볼항니 우긴 선석 발르나 비틀 볼항니 우길 담줄지 아브락대성 볼항니 우길 담줄지 아브락대성 바스피트 볼항니 우긴다고 엠드르스 나라 볼항날 올람 유럽대성 엠드랄라 엠드락 어느 때르스 이흐치 두르붕 돌로 호랭인 토르시 호칭게레 도울날 종 아른 유스기를 블레기 함타 소틀락 얼노 호칭게레 도울날 아른 유스기를 블레 종 아른 유스기를 블레뿔 볼항니 욱 야물 아고 가야함식 때왜 볼항니 욱 비뜻 야물 가야함식 이벨 유를릭 옥두구에 빛날 볼항니 욱이 히르힌 하일락 여스요 배 빛들이 이트길린 엠들 볼항니 욱 야물 아고 가야함식 운첸 연배 게티긴 탈락 마시 델기린구이 비스말 호칭게레 도울날 종 아론 유스기를 볼레뿔 비블링 자른 저강 노민도들 함깅 오르트 볼레테 오르트 이실때 볼레페가 도울날 종 아론 유싱 두친 뉴스스 다빈 저러가 호텔 어느 때로 함트 우측 발르나움 어느 때린 너멀링 세대분만 볼항니 우길 저불롱 주두릭 yarlaq bolno. Orhangni ukbol, pitni emdralt
Thôi khơi tức bút cho bù lông chú tu rích yà lăng thì lực hút bài na. Cái tiêu sĩ biết bảo hăng nhiều biết hàm so til lạc ở nó. Tố lan châu ngaro như sinh 교친 유서스 타빈 조로가 호텔 함트 원시나 타니 나닷 나이트브릭 흑성 어링 자르치다 한돌성 우익 사나치 타니욱 나마익 세르게이스는 미니 저블롱 주뚜링 돈닥 타입시랄민염 바tam홍 나마이 이깃 토호르흐 기승치 비 타니 호일야스 냐착괴 아야 에젠 비 타니 엘트니 톡토로딕 사낫 바스 타이트갈라 타니 호일리 어거르승 겜보로트나스 볼치 샤탐 익 제부칠 나마이 바리치 발라 미니 아영 자밍 얼근 타니 잘라고딕 미니 도염 아야에젠 비 타니 내릭 슌 사나치 타니 호일릭 사힙 도샬로딕 단 비룰 미니 이유를 벌성 영화 어느들 함트 운성 도랄 정아론 유생 두천 유서스 다빈 종 저글롱 주뚜링 오이드 벌항리 욱 남아이 타입식 남아이 탓같이 남아이 오람쇼올랑 조릭줄지 우치릭줄승 배나 이치 미치겠어 벌항리 우게리 북 저글롱 주뚜리 엠드랄 터허이트승 합칠락 훈 아소달리 다왕 토락 얼너 넥두기름 얼항나스 에미지 얼항리 우기 다그득 호무스트 바잉 저블롱 주뚜글 바이딕 기틱 빛낫 얼곡 야스테바이 에카디리 얼항나사 신세티글레스 에미지 얼항리 우기 히첸구일링 다그득 사흥 비일루트 호무스트 유바잉게네 저블롱 주뚜 바이나 홀랄 종아론 유싱 다윈도리시레 미니 저블롱 주뚜링 돈닥 타입시랄민 요마하겠어 보항리 욱 저블롱 주뚜링 우이트 미니 타입시랄 벌떡기지 길칠지발 보항나스 에미지 투니 우기 다가긴토 히치득 고무스 야먼 저블롱 주뚜르 바이드
Тавин нэгдүгээр ишлэл. Бардам хүн намайг ихэд тухуурхдаг. Бардам хүн намайг их жовж хавчиж тарамтдаг гэсэн утгатай. За, дуулал номд бардам хүн гэж хэм бэ? Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Бурханы үгийг тоодоггүй. Бурханаас эмээдэггүй хүнийг бардам хүн гэж бичсэн. Дуулал 10-р бүлэг. Бардам хүн Бурхан гэж байдаггүй гэж ирж гэм нүглийн дагуу амьдрч дуураараа хороммогийн чамаараа явдаг гэж бичсэн байна. Үүнгээр бид нар Бурханаас эмээж Бурханы үгийг дахин амьдрахгүй. Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Бурханаас эмээдэггүй. Бурханы үгийг тагдахгүй. Бардам хүмүүс биднийг жовоож, биднийг дурамжиж, биднийг хавчих болно. Бас ямар хүмүүс Бурханаас эмээдэг хүмүүсийг жовоодог вэ? Тавин говьдор ишлэл үжбэл таны хуулийг огоорсон гэм буруутнаас болж шатам их жэбүчэн намайг барьж авлаа гэсэн. Энэ ямар хүн гарч байгаа? Гэм буруутан. Гэм буруутан гэж юм бэ? Бурханы хуулийг хүндэтгэдэггүй, сонсдоггүй, дагдаггүй, зөвшөөрдөггүй хүмүүсийг бид гэм буруутан гэж хэлж байна. Бурханаас эмээж Бурханы үгийг дахин амьдрахын тулд бүхнээ зориулдаг бид нарыг хэн жовоодог вэ? Дуулал номд бол бардам хүн Бурханы үгийг огоорсон гэм буруутан биднийг жовоож, биднийг тарамтж, биднийг хавчиж, биднийг доромжилдог гэж бичсэн байна. Ийм үед Бурханы үгийг би ялалт байгуулсан гэж хэлж байна. Дуулал номд тийм ээ. Бурханаас эмээдэг хүмүүс байнга жовон шанарч байсан. Юунаас болж? Бурханыг зөвшөөрдөггүй, Бурханаас эмээдэггүй, Бурханы хуулийг дагдахгүй хүмүүс. Бурханаас эмээдэг хүмүүсийг эврэж байна. Хавчиж байсан. Дуулал 73-р бүлэг. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээж тагдаг хүн. Бардам гэм буруутны амжилтыг үчээд халтирч унах гэж байсан. Дуулал 73-ийн 1-с үж. Үүнэндээ Бурхан Израильд чүрх чивэл тэнд бас сайн хөл минь гэтэл бараг бүтрэг гэсэн. Уул минь тэгтэл хариугүй хальтрэг гэсэн. Яагаад гэм буруутны амжилтыг хараад. Тийм ээ. Үнэхээр Бурханаас эмээдэггүй хүн гэм буруутан яагаад амжилтанд хүрэж
Бурханаас амьд хүмүүс чөглөн чөтүүрийн дунд амьдрч байх юм бэ. Үнгээр Бурхан амьд байгаа. Бурхан хамт байгаа. Бурхан тусалдаг бол Бурхан бардамхан гэм бурдныг шийтгэж Бурханаас амьд хүмүүсийг ерөх ёстой биш үү гэж бодож байна. Дөрөвдүгээр ишлүүж. Тэд гэж юм бэ. Бардам хүмүүс. Гэм бурууд. Цагдаа чөдөөргүй агаад. Би хааж тархан тэр босод хүмүүсийг жовлонгүй. Хүн төрөтөн шинж гай камшиггүй. Бурханаас эмээдэггүй хүмүүс тарган чөглөн чөдөөргүй. Тийм ээ? Гай камшиггүй. Тийм учраас 6 дугаар тэдний бардамнал нь тэдний хүчүүний зүйлт шиг болж тэд нар улам гэм боруудны чамаар явж байгаа. Ийм учраас хальтрич унах гэж байсан. Харин 15 16-аг юу гэж бичсэн бэ? 16 үуч. Үүнийг ойлгоход бодох үед минь надад маш хэцүү байсан. Бурханаас эмээдэг хүмүүс чавлон чөдөөрийн донд амьдарч. Бурханаас эмээдэггүй бардам хэм бороотон сайн сайхан амьдарч амжилтад хүрэж байгааг хараад юу гэж ойлгох вэ? Хэцүү байсан. Харин 17-д Бурханы ариун газарт орох хүртэл минь ийм үргэлж. Бурханы ариун газарт очиж Бурханаас чуурж тэдний гэм буруутны бүхлийн тухай ойлголт тайвшрыг авсан гэж биш. 18-д үүнэндээ та тэднийг хатиргаатай газар байлгав. Та тэднийг бүхэл уруу хайсан. Тэд хоромхон зуур ингэж сайрхах гэж тэд генетийн аимшигаараа бүрмөсөн суйт гэвдсэн байдаг. Бардам гэм буруутны амжилт түр чуур утгагүй тэд нар мөхөж суйрэх болно. Үнийг ойлгосон. Тэгээд бардам гэм буруутны амжилтыг үчээд хальтрах гэж байсан Бурханаас эмээдэг. Бурханаас хариу аваад 28-нд харин Бурханд өөр байх нь надад сайн гэж тэрчээж дуулаар 73 дөрвөлэг дуусч байна. Тийм ээ. Бид нар ч гэсэн үнэхээр чин сэтгэлээс Бурханаас эмээж итгэмжт Бурханы тахахынд хичээж амьдрахгүй. Бидний амьдралд чоглон чөтгөр байна. Заримдаа гайхдаг. Яагаад Бурханаас эмээдэггүй? Бурханы үгийг дагдаггүй бардам хүмүүс. Гэм буруутан амжилтад хүрч
Бурханаас эмээд бид нар чавлон чөтүүрийн тунд амьдарч байгаа юм бэ гэж ойлгохгүй байна. Харин хайт хүмүүс бид нар Бурханаас эмээдэг учраас түүнийг чин сэтгэл тагдаг учраас бид нар бардам хүн биш, гэм боротон биш учраас бидний амьдралд чавлон чөтүү хайдаг юм. Бурханаас эмээж түүнийг тагдаг хүмүүсийн амьдрал. Ялангуяа энэ дэлхийд амьдрах үе бид нар Бурханаас болж Бурханы үгийг дагаж Бурханы зөвхт байдлын төлөө амьдрахын тулд явах үед чавлон чөтүү байд. Шинэ гэрэнд ч гэсэн үнгээр Есүс хүрд итгэж аврагдж Бурханы үгийн дотор амьдрдаг хүмүүст чавлон чөтүү хавчлаа байна гэж бичсэн. 2-р Тимот 3:12-д үнэндээ Христ Есүст сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсгэж бүх хүн хавчлах болно. Хинээс хавчларыг ав. Бардам гэм боротхон биднийг хавчих болно. Ямар хүмүүс Христ Есүсийг дагаж түүний дотор итгэлээр амьдарч сүсэг бишрэлтэй амьдрахыг хүсдэг хүмүүс хавчлаа чавлон чөтгөр тагдаг байна гэж бичсэн. Үнгээр бид нар Христ дотор явж байна уу үгүй юу гэдгийг юугаар шалгаж болох вэ? Бид нар Есүс Христэс болж хавчигдж, жовж, татуурхтж, дарамт авч байна уу үгүй юу гэдгийг бид нар харж бид нар итгэлийн зөвхт чамаараа явж байг эслэг шалгаж. Бас Ором 8:16-аас 18-д Бурханы хүүхдүүд хавчлагыг чавлон чөтүүрийг авах тухай бичсэн байна. Ором 8:16 бидний Бурханы хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Хэрэг бид хүүхдүүд нь юм бол өв жалгамжлагчид бас байна. Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд хэрэг бид үнэхээр түүнтэй хамт жовдөг юм бол бид Бурханы өв жалгамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран жалгамжлагчд юм. Бид нар Бурханы хүүхэд бас Бурханы өв жалгамжлагчд Христийн хамтран өв жалгамжлагчд байна. Хэрвээ Христ цагаалмай чөтөлөгдөх дээр жовдөг байсан бид нар ч гэсэн Христтэй хамт жовох ёстой. Есүс Христ чавлон амснаар тус биш. Тэр алдаршуулгдсан байгаа. Бид нар Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд бас Христтэй хамт жовох ёстой. Цагаалмайгүй алдар гэж байхгүй. Тийм ээ. Үнээр бид нар өдөр бүр өөрийгөө үгүй гэж
Hristiyan caqayma uurch. Chinkin itkilin jamara. Çobulun 주두린 잠아라 얍지 이틀에 사근 함갈지 하나님은 아고가야 함식다 알딸 막탈 샤그늘릭 아워 벌노 어롬 나이밍 아론 나임 인 자긴 저불론 곳 비텐 일칠릭득 티르고 알딸인 디리깃 유치 비시 개치비 버트 할인 어느 때 타빗 나라 버항나스 에미 투니 우기 다가스 나라 울리 잡득 자블롱 주투구르만 이리 뒤 비타 버항니 우문 어쩌 굴리 잡아 알터 때 주일릭 하리초울릭 벌룸 축구이 끼치비스 인짝인 저블롱 비틴 어탁구이 일치릭득 티르고 알따린 디리깃 유치비시 끼치비 버뜩 빼나 하리초울락 벌룸 빼악구이 끼치비스 거룩명 가로질리 오문 도올날 종 아론 유스길 불리기 비승 벌항나사 에미트 군이 엠드랄 헐뚜치 발성 저불롱 주투구 이 제부치 타 비트니 엠드랄 뜨치 배가 흰세티겔레세 벌항나사 에미치 웅길 벌항니 우긴다고 즉 엠드랄라라 엠드락보이 발담 호스 겜포로토 비트닉 합치치 비트닉 저보치 비트닉 다름트치 비트닉 에스부치 발로 이는 바이크 여스꾸이 줄 비시 야마르치 벌룸치꾸이 줄 비시 임볼 호칭결인 우이치 신기린이 우이치 벌항나스 에미치 돈이 우익다 예수스 그리스도 이트겠지 돈이 다그득 우무신 엠드랄 바잉 저블롱 주뚜 합칠락 기축은 다람 더할 때득 발가 다는 우닉 말뜨지 말라고 해. 다 친세티겔레세 벌항나스 에미드고 다 웅킬 그리스도트 벌항니 우익 다강 엠드라킨토 히치드고 대급일 비트니 엠드랄 저블롱 주뚜 합칠락 다람트 저블롱 베이득 기트기 다나 비트기 마르타네 홀또가는 빛날 저블롱 주뚜림 오이타 야 저블롱 주뚜리 얄랑 딜 고에 돌랄 종 아른 유싱 두친 뉴스스 웅길 저블롱 주뚜 합칠락 제부칠 다람때 오이타 비 벌항니 우길이 얄랄 배불사 벌항니 우길 타입실 앞상 벌항니 우길 이트길 나이트브릭 앞상 벌항니 욱 남아의 버스코치 남아의 후칠줄치 남아의 조릭졸승 배가 끼치끼리 칠치 두친 뉴스 타니 나닷 나이트브릭 욱성 어린 자르치트
한돌성 우익 사나지 borhan yuk uksangire night break uksang 저불렁 주뚜링 오이드 나이트 break uksang 어떻게 신이 저불렁 주뚜 합칠락 제부칠 웅그르 벌 어또 바랐다 뭐무스 겐 버로통 참아이 합치 저보치 바이가 불지 어떻게 대더니 먹어 벌 할인 제 나다스 이미지 미니 우게 사행 비엘드도 어찌랐어 시 가야감식 알뜰 쇼올락다 벌너 에젠 비튼 유국스메 나이트 브릭스 초월간이 두 헌데 팀에 마나 이르니 자라드 오너스 마나 이르니 고르붕정 아롱 고르붕 엉호르테 허리정 타빈질 어침 로밍 에젠트 구름 흐리스팅 샤시닉 합치침에서 앙크니 초월간이 이 노인 아임식 합칠락인 우익겠지 예특배가 로밍 에젠트 구름 흐리스트 이트기득 후무스 로밍 에젠 하운트 모르그득 비시 벌항바 처링간 아브라그치 예수스 흐리뜻 모르그치 알따리 흐르그 어쩌스 오스트가 깨치메스 흐리스틴 초월간이 웃고이 버럭 깨치메스 마시 아임식 합치치 젤리기 아치메스 하린테르 우이트 후무스 함타 노차 초구치 함 벌항니 우기 울리자 어느 우인 저블롱 합치락 어떻게 응그럭 바르노 할인 빛나 벌항나서 친시티 에미지 흐리스테 함트 접승벌 흐리스테 함트 알뜰 쇼올락다 벌노 게티그 이트기치 대대 이트기 나이트 바린 토터 uk 저블롱 합치락에 얄성발 저블롱 주뚜링 합칠락에 오이 벌항니 uk 비틴 나이트 브릭 욱득 답이 떠오르기 싫을 직성 단이 uk 남아의 세력이 있어 남아의 세력이 있어 저블롱 주뚜 합칠락 히추 혼 다람 트테우이 벌항 우길 남아의 세력이 있어 버스코스 미니 저블롱 주뚜린 돈다 타입시랄민 요마 인 타입시랄 웅길 저블롱 주뚜린 덧도로 바이가 벌항나서 에메 듣고 벌항니 우길 담드 이트게 나이트 버릭 투룰드 바스웨 타입시랄릭 우득바 타입시랄민 웅길 저블롱 주뚜린 돈 히추 바이서 벌항 비트니 주룩시 아무리 타입시랄릭 우득 바가 디모츠라스 바땀홍 비트니 저보지 합치지 다람 털락오지 비타는 벌항니 호일리아스 냐착구이 저글롱 주뚜는 우이드 자 벌항니 이티게 성치 야마르치 히추 야마르치 내밀 꾸이베나 야마르 히추 연배 벌항 나도 더슬치 벌항 남악 유르 듣기치 비블 때 비치 뜻성 볼지 미니 엠드라 팀 비시바이나 벌항라스 에메이크 토삼 일로 저글롱 주뚜 벌항니 우긴다고 저 엠드라 항톨 히치크 토삼 미니 엠드라 올람 훈드바이 자 벌항 나도 더슬 벌항 남의 유르 듣고
Бурханаас эмэж эдийг ямар ч ашиг хэрэг байхгүй байна гэж бодох биш. Бид нар Чавлон чөдөр улаан Бурханы үг рүү хандж, Бурханы үгээс шуурж, Бурханы үгээс тайвшлыг авах хэрэгтэй байна. Тавин хордор ишэж аяа эзэн би таны эрдний тогтоолуудыг санаад бас таитгарлаа. Өнгөр чөвлөн чөдөр хавчлаг гарамт чөвлөнгийн дотор байсан Бурханаас эмэд өнгөр Бурханы хууль, Бурханы тогтоол, Бурханы үгийг санаад юу авсан бэ? Таитгалыг авсан. Бурханы үгийг тоодгүй гэм буруудан хүмүүс их торомжиж хавчиж байсан боловч Бурханы үг түүнийг сэргийж босгож бүх чөмлөн хавчлагыг таван тулаг гайхамшиг хүчиг өгсөн байгаа. 신게르니 우인 데살로니가 초월감지 маш хүнд хавчлаа шавлон байсан боловч Бурханы үгээр шавлон чөдөр хавчлагыг таван тулж чадсан байгаа. нэгдүгээр Теsalоник 1:6 та нар үлэмж чөглөн дур ариун сүнсний баяр хөөр тэгэр үгийг хүлээж аван бидний болон эзнийг туурайгч болсон байна. Теsalоник чуулга үлэмж чөглөн чөдүүрийн дотор байсан. Та нар Үлэс 17 дугаар бүлэг уншвал Бурхан Элч Паулаар дамжуулж Те살оник хотод чуулган байгуулсан үед ямар хичүүхэнд хавчлаг чөглөн тарамттай байсныг харж байна. Үнэхээр Теsalоник чуулга үлэмж чөглөн хавчлаг дотор байсан. Ер нь дөнгөж итгэд ийм үлэмж хичүүхэнд чөглөн хавчлаг хүрж исэн. Тэд нар итгэлийн замаасаа гарах эсвэл итгэхээс болих ёстой байсан. Харин тэд нар үлэмж агуу чөглөн хавчлагийн тулд Бурханы үгийг хүлээж авсан байна. Бурханы үгийг хүлээж аваад улам эзэндээ бат итгэж чөглөн хавчлагийн тунд итгэлээ алдсан биш. Итгэлээ сахан хамгаалж чадсан байна. Тэд үлэмж чөглөн дур ариун сүнсний баяр хөөр тэгэр үгийг хүлээж авсан. Үгийг хүлээж аваад яасан бэ? Элч нар болон эзнийг тахаж дуурайдаг жинхэнэ итгэж болсон байна. Тэдний итгэлийн амьдралын нөхцөл байдал маш хичүүхэнд байсан бол тэд нар итгэлийн замаас гарсан биш. Итгэлээ хайж орхисон биш.
итгэл сайхан хамгаалж улам эзнийг туурай гэж тэмүүлсэн. Юунаас болсон бэ? Бурханы үгийг гаргасан. Ариун сүнсний баяр хөөртэй чөбөлөн чөтгөрийн дотор яаж баяр хөөртэй байж болох тийм ээ. Чөбөлөн чөтгөртэй байх боловч хавчлагтай байх боловч тэд нар юу вэ? Баяр хөөртэйгээр Бурханы үгийг хүлээж үлэмж чөбөлөн чөтгөр хавчлагийг Бурханы үгээр таван туулсан байна. Бурхан үгээр дамжиж тэдэнд итгэн найдварыг өгсөн. Тэдэнд тайвшралыг өгсөн. Тэднийг урам зоригжуулж, хүчрхжүүлж бүх дарамт чөбөлөн таван туулах хүчийг өгсөн байна. Өнөөдөр сонсон Бурханы үгийг товчхон түгнэж өнөөдрийн номлоо өндөрлөх болно. өнөөдөр туулал 종 99인 49-с 56 дугаар ишлэлийг хамт уншсан байгаа. чөбөлөн чөтгөр хавчлаг дарамт чөбөлөнгийн үед бид нар Бурханы үгээр ялалт байгуулах ёстой байгаа. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээж Бурханы үгийг дагдаг бид нарт чөбөлөн чөтгөр хавчлаг дарамт чөбөлөн байдаг. Хэн биднийг жовж хавчиж тарамтдаггүй. Бурханаас эмээдэггүй. Бартам хүмүүс. Бурханы үгийг дагдаггүй, туудаггүй, гэм буруутан биднийг жовж, биднийг хавчиж, биднийг тарамтлах болно. Үнээр чин сэтгэлээсээ Бурханаас эмээж түүнийг дагдаг хүмүүсийн амьдрал чөбөлөн чөтгөр дарамт хавчлаг дагдаг байгаа. Бид нар Христийн хамт алдар шуулгадах Христийн хамт жовох ёстой байгаа. Харин бид нар жовон шаналж хавчдах үед бид нар ганцаараа байдаг биш. Бурхан бидэнд тусаж Бурханы үгээр биднийг босгож хамгаалж биднийг чорилжуулж чөбөлөн чөтгөр хавчлаг дарамтыг таван туулах хүчийг өгдөг. Хайртай хүмүүсээ Бурханаас эмээж түүнийг дагах амьдралд чөбөлөн чөтгөр хавчлаг дарамт байгаа юу? Тэр үед бид нар улам Бурханы үгээс шуурж Бурханы үг рүү уйтах ёстой байгаа. Бурханы үг бидэнд итгэн найдварыг төрүүлдэг. Бурхан үгээр дамжуулж бидэнд тайвшрал, урам зориг, шин хүч өгөх болно. Тийм учраас чөбөлөн чөтгөрийн үед бид Бурханы үгээр агуу гайхамш ялалт байгуулах болно. Энэ нь хуучин гэрний үеч, шин гэрний үеч ялгаагүй. Өнөө үеч ялгаагүй байна. чөбөлөн чөтгөр
합칠락 다람틱 porhangni ugire yallalt baigult 유를테 이티기치 볼게 porhangni 내린 오문누스 후성 유르지바이나